Ovo je Asics Gel Nimbus 25, trenutno najbolja patika na našem tržištu. Ova patika je uspjela da u svom džonu sjedini FF Blast i Eko tehnologiju, zato je poznata kao patika koja je nastala na oblacima. U samom petnom dijelu patike nalazi se dobro poznata gel tehnologija koja u ovom modelu nije vidljiva, već se nalazi u samoj unutrašnjosti strukture patike. Što se tiče gornjeg dijela, ovo je inovacija na tržištu s obzirom da podrazumijeva novi ventilacioni sistem koji je razvio Asics, a koji omogućava da vam noga tokom cijelog utrčanja ostane svježa. Ovaj model Asics je težak svega 299 grama i podrazumijeva pad od 8 mm, što dodatno potvrđuje da je ovo trenutno najbolja stability patika na našem tržištu. Također, veoma je lagana i najlakša iz te stability kategorije. Ova patika je prije svega namijenjena trkačima koji gaze centralnim dilom, ali i onim trkačima koji gaze sa spoljašnjim dilom stopala. Ovo je trenutno najbolja patika na našem tržištu i možete je naći u Intersportu.